ngasi notice dialogue to miyam gidam pudun dakse be topic su agreement political settlement in time bound nai bai khogi September ki tang mari da extension tawrakhi ba khoi su matam sangna khogi sangdokani haraga samamna ba sapsa ba likhul ama fangbang amna dairakhi ba khogi su agreement September ki tang mari da sangdokhrei hari ba sangdokhri ba sigi maru oi ba si khogi manipur du May ki tang 2023 da thokhi ba Irang adudagi ngasi fawba manipur da santi leitana lerakli basigi kogi warwishin purakbada yamna chawba khongthang ama oigani haidura central government gi maikadagi phondokpa leiri tawbadabu phondoli wafum sing asigi marakta ikogi su tawbada yawriba keno amadi UPF ki maigaidagi di hairiba ikogi mokhoina yanari basida manipur gi integrity gi matangda sualoi hai wafum si yawde mokhoigi kuki zo kangpu da taliba separate administration gi wafam da yana kibani haibana singba manada wakalon kya musu phondok pulairi tawbadabu kogi haiba susi kogi 2008 August 22 dagi kogi mai nakal ahum dagi sanaba hokibani adobo chatliba mamangi 2024 gi February 29 da expire oi khraba su madudaina September gi tang mari gi mamang phauda sangdokani haga samumna bamyam da lauthokpa leitana leirakibadu kangkhangawdana September gi tang mari da kogi extension tawkre tawribasi kogi manipur gi crisis solution bagi yam maruiba khongthang moigani haibadani adu ahan bagi nai ngasi topic asigi damak tai koi khanana mi damak tai koi studio do election leibiriba panelist bom yam da sakta koi tanja do lojage ahan dai gek nakanda election biriba kai khumna jariba colonel SARAT pamungbu retired army pamungbu taram noksari duga ani subuda gek naganda leibiriba ima MUTUM SANTI writer and columnist ima Ustaram Noksari aduga ahum subada kaikum nazari boza MEIBON PHAOMEI oza Ustaram Noksari president ZUMC oza Ustaram Noksari ngasigi thamjari topic sik ahan bu question je pamung sarata laksage kogi ngasigi thamjari topic hai batare su agreement political settlement in time bound in manipur hai bani ko mukhigi kenoda mukhi agreement to busi da su yori basi kogi adugi dudagi thoksarapa ngasi topini yamna maroi ba kogi manipur ri tholi ba crisis asigi kogi megi tang ahum dagi hawrkhiba irang aduga makhoina satki rally du da khulai paiba kya marum yawki basi su de leiriba lalolup sing asi yarumgani haibagi sapsaba evidence lei hana tongan mai gi gyadagi thamlabasu makhoina karamba monda haiba agreement se amuna sign tawnari bano aduga makhoina susoi soidana manipur da sigumba time bound amugi manungda political settlement lama oirakani hana makhoina phondoli wafum si katai pho yengbe ebo ai ahan mamakta da ngasi yengbiriba amasung tabiriba kwai punopu amasung panelist anibu amasung ichabu ikai khonu bo cheri aina chusi kamain to sign tawna khibanu to ahan bagi background de brief yam tena wafum kharap thamjage 1st August 2005 ta su agreement sign tawna ki madute army ga kuki militants ka sign tawna ki adrida mathang dana 2022 August 2008 na government of Manipur, government of India and Kuki militants 2005 ta sign tawna ki Manipur government yaudi Manipur government ki knowledge lagi tabani masi akoi India government gi yamna soiba plan amani aduga aina khwaiding ngakpalti ngasi aina chahi ani si su agreement gi maramda Manipur mafum khudimangta haidana taktan laksari parjada Kuki da moina su agreement to suspension operation haibase Kuki na security force single ground has fire ngasi bawdi security force de da Kuki na ngasi bodara nongoi maru amabu ka khidri masi ne khwaiding ngapase masi India government gi master plan amane masi da master plan ji kamai to moi foreign policy ne home affairs ne Indian army moi joint venture 3 moina semaga group am semaga koi Manipur da isam jamna yam samna hajan ge insurgency se lo chinna bagi plan amane aduda thangnariba brahmagi
पोर्शन जो PDF का करी का खरा यावरे मधुना कोई आउट ऑफ द स्कोप होरे ngasi की डिस्कशन सिगी मासिदा सुजे साइन तो ने गेदा सिग्नेटरी सी कुकी मिलिटेंट सिंग त मरखिता ब्रह्मीज की MP करे वरम बग फने am यावरी मणिपुर पोक कुकी नतब मसी मोइन आइडेंटिफाई तो होसी am लान बने असुम ब एग्रीमेंट में साइन तो ने प्रजा द सुताम दना खंगलम दना प्रजा दे एटलीस्ट 3-4 months की नोटिस पिरगा मोइन पब्लिश तोरगा सुमाइन एग्रीमेंट में साइन तो ने दुरी फमनाइबम ना हाई की याम प्रेशर पी दे होम मिनिस्टर प्रेशर पी दे साइन तोरी नि अदुबु याबु वाफम नते मा न ngasi मणिपुर प्रजा न ngasi फंगिबा द सासे मागी डिसीजन दुना नेबा अदुना मसी कमाइन तो केबु सुसी की सिदैदा तौरिबसी केम सि मोइना अखोई की इम्फाल की बिष्णुपुर चुराचांदपुर की इम्फाल वेस्ट सेनापति की ऑल राउंड से इम्फाल वैली से कौशलगा मोइना केम सि थंगखिबा केम थंगखिबसी टोटल से 14 नि 14 थम चुराचांदपुर द मरी थमे अदुदगी कांगपोपी द मरी थमे फ्रेजोल द अहुम चांदेल द अमा टेक्नोपोल द अनि मसी के स्ट्रेंथ नियरली 2000 मुक्तनेबा कुकी ने साइन तो बनी चुराचांदपुर थंगदम ने मसी केम टोटल 2000 सिटी मोइन केम अनि सारगा मफम मद चुराचांदपुर थंगदम ने बा मकोई की प्लान सी ऑल ओवर अकोई इम्फाल वैली से कवर तो बसी ने मसी की मोई प्लान सी मसी दैते लेरिबा आइन हाइजनिंग बदी फमनाइबा सिंग दो मणिपुर दे लेरिबा फमनाइबा करी जाबनो मकोते करी याबनो दे तो साउनिंगे बा मसी दे आइन हाइनिंगे बा मकोइना मसुम प्लान अमा तौरे हाबदी मकोइना खिदंग खंदगदम ने बा मसी खंददी अदुगा आइन वाफम हाजिके कुकी से 1840 दा चाही 185 years ममांग मणिपुर दे लापने मणिपुर की इतिहास ती पुआरे दी 2000 प्लस नि 100 चाही चामग मरफू मंगा दे लाप मखोजी रिफ्यूजी नि मखोजी रिफ्यूजी की ग्रांट से अहुम लथोंना फंग्रबनी आई हाजिके रिफ्यूजी ग्रांट से 1957 the first installment pangi second installment 1959 the pangi third installment 1966 the pangi ba makoi si on ground da on paper da refugee ni haiba se adum documentary proof le ra bane ba makoi si akoi indigenous people ne na haiba suga ya ba na tie ba masi gi mathak si da ain haija ba se siga maram khara leina na wapum khara panjage manipur da ngasi soiden lai ba se merger agreement soire गुवाहाटी हाई कोर्ट अखोई इम्फाल बेंच ना अखोई मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से 1947 से हौजिक फो हिंग है बसे मसी अखोई ने रिवाइव तो बगम दे 1955 की 26 अप्रैल 1955 ता मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट से हौजिक फो तो हिंगी बनी पेपर दा ग्राउंड हिंग दर पेपर दे हिंगी बदा आइन हाइजबदी मणिपुर की अखंग हई लॉयर मयाम थिंक टैंक मयाम सिना मसी रिवाइव तोरगा मसी कमाइन तोरगा इंडिया ने तादरसी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ता हेक ता अखोइना प्रजा मयाम खमजलगा ओइन अपील तोबु यायबा अतोपा मना हेयर डिटी चिप्टेनशिप इन मणिपुर दि कुकी की चिप्टेनसिंग छे 1967 ने थोखिबने कुकी की चिप्टेनसिंग छे लैबी यादे मखोइसी खुन अनोब लिंखटपा यादे बसी ब्रह्मा द सनद्रे अखोई की मिजोरम द सनद्रे मिजोरम 1954 होइग्रबने अदुगा ब्रह्मा द 1946 होइग्रबने मणिपुर 1967 सिदेदा चिप्टेनसिंग से लहलरोइदबने गेजेट बौथोख्रबने मसी कनामु यंगजिंदी अदुदगी हौजिक से 1 अगस्त 2005 द थोखिबा सब्सटेंशन ऑपरेशन से मसी अखोइना एक साइन तोरेदबा एग्रीमेंट ले अदु क्वाइट लेटेस्ट अखोइ मणिपुर कनो गवर्नमेंट के सोइबा से इंडिजिनस पर्सन हाइना गेजेट नोटिफिकेशन मा 23 सेप्टेम्बर 1922 द थोए कुकी जी वो इंडिजिनस पार्टी ने नम गिजे नम थोक्से लेबा सरकार के सोबे से मथंग सेरियल ने अखोइ से अदुना मखोइना आई मखाता जरा रोय को अदु मखादे असोइबे सिंगसे असोइबे ने पिक्थली हौजे की शु एग्रीमेंट सिरे द तौरी बसी यालामबद मखोइना हाइनगी बसी साइन तौनगी बसे मोय हारिसी यालामबद मखोइना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन काय खुमनगनी मणिपुरी टेरिटरी का हेलोय अदुगा लॉ ऑफ द लैंड से ओनर तौगने हाइबा मणिपुरी टेरिटरी सिटी अखोई की गुवाहाटी की अखोई की आई हाइजेगे गुवाहाटी की हाई कोर्ट की सिंगल बेंच से 26 अप्रैल 1955 तक
कनो केस तो बसे मसीदा तो अहल लमन सिंचे मसी पलहोगदब यादे मरम दिलाई ओय खरब ngakतनी मखोइन अंग फन होनजरमी इहानमद डॉक्टर राम मनोहर लोहिया मासी सोशलिस्ट पार्टी की इंडिया की लीडर नी लाइखिद्रब लाइसम अचो अखोय वांगखैदगिनी अरिबम तोंबा सुरेंद्र शर्मा बामो लेकाय ओइनाम बुदी सिंह पिसुम ओइनाम लेकाय थोंगाम कन्हाई सिंह वाइखोम लेकाय थोकसोम चंद्रशेखर सिंह थोकसोम लेकाय अदुदगी इरेंगबम बिजोय सिंह उरिबोक तोरांगबम लेकाय मखोइना केस तोरगा अखोय मपाल कांगजेबुंगदा प्रोटेस्ट तौदन खोतना पुलिस न फादन खोतना याम कन्ना तौरे जेल दबुक थम्मी हाय अदुगा फाइनली डिसीजन दी अखोगी मणिपुर कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1947 से इंडिया गवर्नमेंट ngasibu kakri ngasi still alive hoji hingi paneba masigi ek sigi matugina atopa wafam haijege aina ngasai paruba the bible dane sumaini iyeba bible si thaina digi hongna bible dadi kano to bu yati makoi si separate administration moidi sutan tan de ko bible dadi aduna makoina akoigi 1955 की एक अखोगी हौजिक हाई कोर्ट की डिसीजन मतुइना मणिपुर से स्टिल ए किंगडम ददी इंडिया गवर्नमेंट सु सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन पीबा यारोयबा अदुना लीगली अखोगी लोदा लॉयर सिंह ने पुंजलगा अखोय प्रजा पुला पुंजलगा मसी लीगली फाइट तोबा ताबनी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन सु पीबा यादी हाइबसी कुकीना मना से सेंगतोगा फजन तागदबनी मसी मोइने खंगदबनेबा मोइने हाइरिबा लाइरिक्सी इंग्लिश पाबा हैबा हैतबगी वासुकने नते अदुगा इसे खरा सपुई वा नते मोइने तानबम सुपक थोप नते मोइने फंगदसु नते आइन हाइजबदी अदुगा ngasi thar me degi 23 degi makhoine nomoi kapna khoine torture tori basibu agreement du de yob terms and conditions moin owner tobra haiba aina haijabadi agreement da pari bu moi english ki wide iri du moi artha khangda bra ba artha khangde de khoi mai te dang bu ya ba आर्ट खंगद्रदि मोय अखोय हंगदबनी अदो ngasi बगद नोमय कापै सी एग्रीमेंट साइन तौने बदुदगी छोयाम कोइन सही लिमकै कामना रहिबिसु कनान कामदली नो इंडिया गवर्नमेंट अतोप मिलिटेंट्स अदो अखोयगी ब्रह्मादिक नियगा अखोय का लोशनबो काफलिराबा एग्रीमेंट की मतुनि मोय नोमय काप सुगे यादेबा अदो अखोय द कापि बसिन कनान काफलिनो मसी इंडियन गवर्नमेंट हायर तौरगा कुकी अतोप मिलिटेंट्स तो इमिग्रेंट्स तौरगा अखोय हानब लोशनब तौरिबरसी मसी क्वेश्चनेबल ने इंडिया गवर्नमेंट दा मसी अखोयगी प्रजा अखोयजी वाखन याम खंदानिंगी आइना हाइबद सिदै वाफम ते पंजकी को बाइबल दे यारिबसे concept of kingdom city it cannot be separated in biblical teaching da ko bible the khudam yam yaw khre lebak separate to ya de is just for example moi the Galatian 3.2 iter iriba there is neither a Jew or Greek there is neither slave or free there is no male or female for you are all in Jesus Christ and haiba aduna moina karimba Christian salam of the makoi wakanda tangwadabani moigi dharma aduna su makoi khaido po yade धर्म नसु यादे सोशल सु यादे पॉलिटिकल सु यादे इकोनॉमिक सु क्या यादे पोट मरी हिरम मरी सिदा मोइन अखोय द सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन तान बकी मोगी दे हैव नो राइट टू क्लेम फॉर इन सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन आई क्लियरली मसी हाइजके हिस्टोरिकल प्रूफ सु लई मोइन कनागुमन खंगनबा आइडेंटिटी आई गा कंसल्ट तबु यानी मसी अखोय प्रजा पुनम मन खोनरगा मखोयना होजि तालिबा सिदी ओइथोलोइदबा सुम पंगांगांबयु पंगाहाइबय वावयनि हाइगा आई फास्ट राउंड जे सिदा लोसिनजगे याम नोइजै पौनो फजर वफम गे थंबिबा मखा तारबो से इमादा लाक्सगे इमा लाक्सनी वफम दि खोगी सु गिवेन से तौरब मतुंगदा मणिपुर दा शांति लाकनी मणिपुर की शांति पुरकपदा असोब मतिंग अमु होइगनी हाइना फोंदोकलि वफम से खोगी लालजी होरकनबगी अहोबा इकोगी मे 3 की रैली से मतमदा तोंगान तोंगान बा मखल गी खुलाई पाइबा ग्रुप मैम याव उकी मधुना कोई इरांग से याम कन तौरी मनुंग से सु एग्रीमेंट से अदुम स्टिल लाइफ ओइबा मतमदा कोई इरांग से याम कन की अदुगा कोई एक्सपायर ओरे मतुंग दा नोमै काबलक ngasi फोबो नोमै त काबलक खिद्राय तारे तौबदबु ngasi अमु सु एग्रीमेंट साइन तौनर मतुंग सिदा शांति लाक नबगिनी हाइबो वफम म फोंदोली हाइबा तारे हाइ वफम सुदि म कमाई येंबि सु सिना शांति लागनगने हाइबि काम थाजब ngasi नॉर्थ ईस्ट डायलॉग की चैनल असिबु येंबिरिबा मियाम हान मक्ता कोक नोनजै
พามินาริบะคุยบงสิงมาดีสานปะสุขนนใจอาศิไอ้คุยหุจิชูซีไอ้คุยกี่มณิปูร์ดาเขาได้อีบะเมกีตังเอาหง2023กี่สิชูซีนั่นลานยี่ไม่จำมวยนะอินเดียก็ไม่น่าเชื่อมันนี่มาชิโลนยาเป็นนาทีอะดูบ่มาคุยนั้นมาทำมาดูดาพันธุ์นี้ให้เดนปีรัมโบรก็ชูไอ้คุยมาทำดูดาปันบีริบะคอนเกรสพาร์ตี้กีมิวชิงอดูน่าอามาดีสิบเซกเตอรี่ขันเนี่ยเฮดออฟดีพาร์ตเมนต์วันนี้คุยปาลิเบมาอยามาดูน่าการีกีดมักตมาชิบูปราจาดาหังมดานะมากีprocessing กันหนูมาเลยให้บอกว่ามาสิได้สิได้ปราจาดามาชิงเบเลยบ้าใกล้ไปอยากไป agreement อารูบะกว่า gadget notification ก็มาทกไปเสียประจามีอันนั้นขังบิโอบ่ะคุยกินสิมีหุ่นเนี่ยนะคุยน่ะทักกันรูปเสียมื่อกี้ qualification เสียยังจะเรียไอ้นั่งร่างดูเพราะฉะนั้นพักตัวอกะสิ่งเดียวก็ยังบัดเนี่ย class 10 pass ตกดับ class 10 pass ตกบ่ตัวอย่างก็ pass ตกบ่อะไรกี่ไทยเนี่ยกี่ PUC ก็ pass ตกบ่ดูก็มันก็คุยเรื่องแม่บ่มาดูสู้มาทำมาดู1972 3 4อะไรแต่กินโน้ตตัวแล้วก็ปริคัททากิบ่ดูก็เมื่อกี้ stage สุดเลยแบบมีงานตัวคุยเรื่องแม่บ่ไอ้เนี่ยยามกุมเนี่ยยังจะเรียบอ่ะคุยช่วยยามช่วยดิจิการีกิโน่นไอ้น่ะคุยมันนี่พูดสิที่เขาไม่ได้เลยบอกช่วยเรียดนะอาชีพชิมมาช่วยดิแบบนั้นพูดถูกชิ้นเนี่ยคุยองตาสิ่งที่คุยที่เจเนลที่ได้โอยร้อนนั่นตระก็คุยไม่ยามอับตัวประดโอยร้อนนั่นตระก็คุยไม่ยามพัมบัดมีติ้งดาคุยช่วยได้แบบทับอันนั้นพูดถูกเสียแบบคุยมันนี่พูดสิดาลอยน่ะช่วยได้อีเสียกันโน่ดาคุยน่ะมาดูกิมิวต์กันบัดช่วยกี่ใบเนี่ยบ่อะดูนะงั้นสิชูสินะลานสิกิไม่จำมวยแบบนี้ลานสิกิไม่จำมาซีเฮกเขาเราไปได้คนนักการีเด็กโนมาซีนั่นที่เกิดประมาณตั้งแต่ไอ้คนกี่ชูสิกะไอ้กี่2022กี่September กี่ตังกุลมโดยเดทอกปะ gadget notification BJP น่ะปาละกันเดทอกปะโดอะดูกะอันนี้สินะลานสิกี่ไม่จำเนี่ยฮะเบสคน confirm ตัวเลยปะอะดูบ่มาดูอะคุยนะไอ้คนกี่ข่าวอีจับดา article กี่ไม่ใช่สิดามาดูกี่มวยน่ะทั่วมีบ่ agreement อะมาดีชูกันโนกี่ gadget notification ดออะดูฮับปะกะคนเนี่ยมียามขังนั่นน่ะอีใจเย่บังงั้นลิงไงมาตำดาอันนี้สินะลานยี่ไม่จำมวยเลยไอ้คนมียามว่าขนาดสิตานะเสียให้นะอะดูบ่อะคุยน่ะมาดูอีระบชูมาดูเทงนะบ่ไม่ยามปาบีบ่ไม่ยามเทงนะรำกันนี่ปาบีเดบ่เทงนะเดบ่สุยาวรำกันนี่อะดูบ่เทงนะบ่ปาบีเดบ่สิปุ่นเซลเลยให้ระกะไอ้คุยน่ะมาดูมณิปุรสิกะรำให้นะกะลงก็ได้เกสุมายนะนี่ให้เรอะดูเดี๋ยวคุยกะรำบ่พิเรบอมันลงสิเกติงะสิพอกว่าไอ้คุยมณิปุรกิปราจาอมันตะให้บ่เลยเตพะใจมานะอีดีตัวให้นะอาจุมายนะชุมเลยมาสิกิเจ็กชันดะบ่สินะไอ้คุยงะสิอาสิยงนะวาริบันนี่งะรังโชรกะงะสิวาบันนะเตบารมาดุนะไอ้คุยงะสิบันมิตะกิดีไอ้คุยวาคันสิคงดูเอระกะเจ็กชันบะไอ้คุยเลยบักสิกะรำให้นะงากันนี่กะรำให้นะกันยะนี่มิวต์กะรำนะคันยะนี่ให้บ่สิดิปราจากิคุตะเลยเรนะไอ้นะให้จะนี่งี้อะดูนะงะสิ qualification อมตะยาวดระบะอะคุยกิยามอีกไกนี่ไงนี่โคตรก็การีมวยรังเด็กพอดกาบมีมาอะดูกี่กันว่าดูฮับจัลเลยสาธิบิเกติเลยนะอะพาเรย์อาดที่กันเลยมันตามเมมันพัมดูดากายนะอะดูกี่มีเรียบตัวมีขันมีหุ่นด้วยบดอะดูกี่อะดูโอ้ยรำเดรียอะดูที่กันลูกการนะโคตรเคสตัวเรียอะดูนาทีนะอีกไกตรอการกินหน่อยบะมาที่กระดูกจ้าแต่บะหน่อยน่าจะที่บะโอยแต่บะงางบะมีน้ำมังงางบะอะดูยามน่าจับเขาแต่บะหน่อยน่าไล่บ้ากิเสบาตัวบะงามก็ตรอแล้วที่การกินหน่อยเป็นนี่ดาตุ้มหายนะไอ้คุยแม่มแต่มีทางมีน้ำตัวปีแต่นะประจำแม่มที่นะคุยนะเหตุอุดใจแล้วก็เหตุแบบตรงนี้บะตรงนี้งางนี่บางงางนี่ก็ชุกข้างงวยอุโรยนะขันบไรมีประจาชีอิชูนี่น้อยมีหุ่นอวยบน้อยแต่ดีเนี่ยประชาชนอิชโอเนี่ยนะอุบิยูประชาชนขอลาวจะอิชโอกี่ขอลาวนี่ประชาชนขอลาวบุญนะคุยนะกชุนนะตั้งแต่ขันบ่ไอ้ไทยนะ education minister เราไม่เที่ยงนะเย่อาดุนักการีหายเก็บคุยนะน้อยเกตอาศัยได้ไม่ยามที่ดาราพัมเม่ก็เลยจีอาจารย์ไม่ยามที่ลากก็พัมนิ่งพัมเจเนี่ยคุยชัวงางไงแต่ตุ้มพัมเอชุมายเนี่ยตัวมีหุ่นอาศัยคุยมาเชิงทั้งนั้นเที่ยงนะจะได้เอมี่อะไรคุยช่วยคุบีช่วยดูตัวเรากันเนี่ยไล่ชูยาวเราได้องค์พระบะไล่ชูชั่วโมงยาวดับคุบีช่วยดูก็ชุกไก่เดียบก็คุบีเนี่ยยาดีบอลินเดียกี่วันนะก็ชุกไก่เดียตัวดารามาไล่บ้ามินุงชีไล่บ้าปุนุงชีบ้าประจามียามบุพัฒนางักเชียนแต่นั่นตัวบีบ้ามีวันเดียวก็ชุกไก่เดียให้บ้าอะตัวชั่วโมงยาวดับเนี่ยบ้าไล่ช่วยได้ไล่ชูยาวเลย
aduna di karam hana leibak nga ka duino ba aduna di ako kana da no aroi be soi dei sia manipur ha ima leibak sigi mapudi aikoi khunja aikoi mayam praja aikoi mayam ni aikoi mayam na mihut khan ba sida achuk matik luram gare ha ba sia ngasi isilinaw khwai punamang na aikoi khangmin na si amadi munna akoi mioi bagi kok te yauri ba loksing mayam se puthok to na sijin naraga kana bu akoi na mihut oina thagat laga phagadage bot mamang da di ai ama haijage akoi gi manipur gi situation da yam chauna mami sang na tara ibe sigi mati ama haijage bot mamang da di akoi bot yaw je roi akoi bot haina de bot se tukat chai hai adagi bot se mari mangani wali ngai da di adadi bot si full interest lai re ba kaino da mai chak chana na ba paisa loba thaban jong na balila tong na paisa loba madagi akoi paisa si akoi na mangon dai laure akoi mumi mangani voter challi se doi di tomba ko waduna lupa lising ani pira di tara oire adai chawbo ko bom dagi so munglo doi ni aduna ma di lising amamam te yele ye adoi di mangani adoi di lising 35 lai re adai kul lerani kunthra lerani adai di paisa do thilaktragana agent ya thadu iye bakoi manipur do je tawri se adagi se MLA le pasa ayong ta haijage ko noina tawba se ai urabani ai iminna urabani sida laikai gi maming se yumnak ne maming ne phajara serial number da tawroga voter list lo thoga na koina voter singbu kaithien da hangam kobi leiba dawna leiba ko aduga vote pu mi bu lairaga vote karaga mantri oini ai huran gani ai paisa charu ni corruption tawru ni haidana lakpa na khoi mayam se noi manipur ima sigi laibak ta de na khoi aphabo na di hingoi ko aduna sumaina list phong doga adagi club ki mi sing si khoyen masa pai doi ni worker mayam se imung da tanga ga list to tik mak tawra paisa yeli ne sibu asia da lo na ya bro bota paisa ye laga ye ba sibu ya brai ba halak MP election da paisa ye ndana a kongpan da ahal laman nongmai na pali jahi humudra subama mayang lenda ado nongmai maru do loktok ba yadre hauja nongmai maru yaw na leiri bani no pa do ahan do sigumba niti niyom nai da ba asibu hongna bra hai ba na koi hauje achok yamna irang si nemda ba ko leitra ba phatra ba kuki ba sa sing sina machin thi dana oi da bangang dana chahi chani chahum ba phadri ba makoina lamjila lak ba refugee moina hoji pabung thara na hai gi ba duni refugee gi tam ahum lak refugee phan lo phare hai dana asi kuma refugee ne hai ba gi prop that leira ba moina separate administration PUI ado sarkar ne na noi me na pa ra ga lairik choi ta ba lairik hai ta ba se mami tang ba chamane na hai dra adukumba na khoina matphong maram khangdana pangpi pithokpa pangthok thokpa agreement ja pangi dei thokpa gazette notification pangthok thokpa gazette notification thokpa matamda su agreement pi ba oiro any agreement leiba kai ba pi ba tarabdi kari hai public ta before 3 months na khoi machi hapka dabani media da khangan ga dabani paja gi ayaba logo dabani yadi haiba matamda thokpa yadi haiba madui meaning khangdaba Congress BJP noi kari gino noi akhoi bu kayam yam usite noi akhoi je praja mani noi niyom na ta thabak tawri kari gino maram maduna aina haijening badi haujik lai badi haugi ban hau khare haujik kona lakpa thabak sida akhoi gi haujik mang da tari ba present issue se masi noi karam haina loisan gani haujik koki na su sangdok re hari se akhoi Baro sarkar na matiang tauraba, baro sarkar na michang changaba sigumba kuki habese, masida sida aikoi urabani, akoi puna mangna, aina haiba haida bagi wana te loina urabani. Uriba pot asidane akoi kaida usige habese, akoi je khanaba matam oire aba, yam thengmal le haiba ko, maram aduna aikoi haujik se international law court akoi changjaraga. Aikoi manipur ki crisis mayam ji achum aran puthok piyo haidana madugi justice to phangna ba aikoi hotna minasi haiba wafam se aina ngasi media gi thong da thamjari sina han ba round oi jaragya yam noi jai ma makha ta first round gi han ba question si koi gi ozagi na zamai bon phomai gi question si koi laksani si koi gi
sugi designated camp sing asi naga inhabited area sing da sarakpu yaro yana naga body sing mai kai gi pungdo ki lai re ha batare adu bu government ni order da su sana no gi thoki su lai re tawri ba film si da di khoi gi as a naga citizen na moina khoi gi bharat ki keno moina khoi gi kamai ni yeng be moina da phulai khong thang adu ga ngasi sangor ki ba su gi men gi toro khri ba si da kamai yeng be usa ai ge arm round da thambini made khoi ge North East Director being Tariba viewers in Miamsu Eduga Tabir Punamak Asisu Aina Tambinimidi Masigi Hojiki question Laksagi Aduga Hojiki Masigi topic the Piriba say Sugi agreements political can say settlements in time bound Oina high topic asida aina sum hana thamjege aduga hojiki nangi question so e last time thamjarake hojiki masigi ngasigi topic da hojiki North East Director puthoriba asige handak September marida extension to poduda hana leramba degina khitang hapchulakpa asigumba khara lapam damna aina sum yemada hojik leriba su extension tawre extension tawbasi kai gi dabak ta tawbano aduga kam haina leri habche aikoi aidi aikoi miyam se manipur gi aikoi miyam se asigi handak September 4th extension tawriba ase aikoi si hana masigi against the patana khoi leirame manipur parja punamak government yauna aduga politician punamakna masi ekhoi amat oiba khongphom amakak leplaga satheki oppose tobada masigi abrogate tobadabani aduga makhata na extension tobi haroi habisda punamak ki mind kanigi cabinet for loraga assembly for loraga sum daukiba asi khoi manipur parja miyamgi thamoi da phawriba aduna madu oppose tobani asia soman lakpa matamsda masiki against da amuga akhoigi hairiba political demand su da yauriba ngasigi topic da yauriba agreement manung aduda akhoi koki singna tanjariba political demand se constitution gi makhada ka yengaga madugi makhada akhoi settlement se akhoi matam kakpagi mongda asida akhoi athu matam na haibani asi matam dugi time bound thamlaga masi settlement se thune kano tawani implement tawani haibani adudi masi wahai se manipur parja miyamna nahan extension tobiya roi abrogate tawgadabani haibagi thamoi nungda kai phaw keba kai phaw geba handak ki hariba migi demand adudi time bound oina su settlement tawna bagi damata government of India gi ministry of home affairs ga yanaraga keno amasung UPF ki lamjing makhada yauriba tungan ba moigi organization sing khara leire masiki ga yanaki ba adudi khoina masi maina lawrokpa matamsida aikhoi manipur parja miyam sina khangada bo khanse aidi hujik phau khandabra khanleba ka masi kai ge nambu khandribno oppose to adudi ge henba मैम दमुगा पीस लेदबा अदुगा हाइबा नुंगनांगबा मगी अमुगा याहलकपा अथुमदम कॉन्स्टिट्यूशन की मखाजा मोय डिमांड पॉलिटिकल डिमांड से कोई टाइम बाउंड कोई ताना खोनरागा सेटलमेंट तौनी हायरकपा असि योरफाव हाना अदुदि अखोइदि कै फावरिगे अदुगा कै तौगदबनो इंडिया गवर्नमेंट ने कमाइना ngangadabano हाइबा कनाना हाइनी kanana responsible lawraga kanana masi yaroi time bound moina marau reiba amkhak yawe bako marau khoina territorial council manipur gi territory boundary se akhoi kaihal loi sohal loi haiba wahi di dum haiba aduga ibu su dum yawre aduga wahi su dum haire miham de pen halle ka
oppose to riba madu yaroi habagi manipur kai ham yaroi habagi lu musu wahi amana sum themba aduga akhoi manipur dagi na separate oina leijege separate oina khoi leijarage separate mission PBU anataga na khoi union territory PBU state amo ni PBU hana ni ne ba mi sing su hariba agreement da wahi amana themba kamai themge bo na khoi gi political demand adu su akhoi time bound da akhoi constitution gi ayaba makha da akhoi athuba settlement to ge na yaure ne adu di masi yauri wahi ani sida manipur gi sokadaba future sokadaba manipur da manipur praja miyam gi manggadaba si kram wahi na mangduino yes masi akhoi kok thadaba matam oirabane ba hoji social organization sing akhoi punamak praja punamak na masi akhoi oppose to pam thoi aduga politicians sing hujil leriba sing si hoji leriba sigimba gi agreement se phong phong saringai da honorable prime minister na manipur da visit tawni haidi akhoi mizoram visit tawni proportion da moi government of India ministry home affairs gi makada government Indian government of India prime minister mizoram thokna bagi moi gi chap chaba fix amma leijare assam na su muka fix amma leijare adedi masida thorpada ngakang potha bo oina changsin lakpagi program amakhak tu 13 da leijare nidi masib lakiba prime minister na lakiba khongset asida manipur gi da makta kai chumnagi ngakang potha bo oina lakpasina manipur kyamuk sina lakpano laktabano haisim manipur parjamiam khangpam thoebo adu masi khangpam thoi hai se maram di kaina bo hairibo manipur na pamjadaba manipur gi parjana pamjadaba makai se agreement da yaw singreba madugi yaw singki ba agreement adugi wangmada manipur da kangla da la kai wahi haiduino hairibo agreement 4 September da agreement okiba su extension to bada yari bo wahi singado political settlement time bound da akhoi roshinaba to bini khopi ni haiki bado aran bani haina mu haibi duira nataga na madu akhoi di agreement makha amada tok to lakpani na madu akhoi government of India gi constitution da su mase piba yaba consider to yaba leibanina madudi akhoi madugi damakta akhoi mokhoi gi agreement to na ki bani ana haibi duira aduragadi maduda akhoi kai haibatai kai do bata deba masi ko follow akanu to se ina example myam tari ba myam se gyan ta na ba matam amada keno gi chairman masa makna haiki akhoi di center da litoriba government asiga akhoi ga yanaba makha amada mokoi bu support to khibani maramdi akhoi gi demand se moi athuwa matamda koi settlement pina bagi damakta to bigani haiba ayaba makak lokhiba matungdagi na akhoi mokoi party bu support to khibani ajuna kai ko mamasi support to da bata gidi akhoi su pu atopa decision amalo kani haina PS haukip asina haikhiba amale bani already madugi makha tarapadigi samdharapa oina handakida moi political settlement se time bound da koi constitution gi yena ka madugi ayaba da solution pirage na hairapa ni hena low se ba ko already masigi tawri bo punma asi koi kamani mu yai already housing koi manipur da 13 da lakadoriba prime minister na lakadabda madugi manipur gi parja punamakki penabagi wahai kai haide geba kaino ha thambi do ise manipur ka halo hebdi taning dra hai jo haire ju haire mni muga no manipur gi territory boundaries abo ka halo na honorable prime minister so lakpam tum so da harakani adubu asai haibdu neba manipur ka hingani demand to riba group 4 September da agreement hek loi ki baga extension to ki baga kai hare
madudi yauri ba group Cookie volunteer force saibra asi kumba village volunteer force saibra maduna su moi opinion ba thore aduga jiki UPF su thore adu keno na su thore kai thore ke bo ekhoi gi demand di hanba lei roi ekhoi gi demand di hanba lei roi sangsing ki gani kai demand no su da yanaki ba ekhoi gi separate ekhoi gi union territory adu PBU political decision kanu gi ekhoi demand to libse settlement to view fc ekhoi han ki roi na statement chau chau thore adu idi hojik adu thoi se kai gino bu hairi ba 4th September adu da ekhoi political settlement ja thu matam da time ba munung da loisinna ba koi to bigini hairu bode gine ba adu idi moi demand du support to inatro adu idi koi demand se haloi to khini haire adu da lady ba mayam ja koi na u da badi hairi ba 4th muga hari ba demand si koi thu government yana ga shu to ri adu di madugi de karani ying sinduri madu pi ki batari manipur se government yana territorial boundary kai halo esu kai gi de banatro natta so kai halo haraga territorial council pi raga di ekhoi gi tungan financial power pi thok di manipur gi tungan administration tungan chacha garani adu mo puna mak sikanani ying sindoino aina hangdeni mudi hoi toriba government yana play toriba duk shuga yana ki ba agreement le liba adu badumai torok pasi kanani ying singani ai khoi gi damakta kanana lebi madu puna mak against the kanana lebi ge machine gi khwai lubaji madu puna mak lebi lepti abji 13 September da prime se thok pa da khangane ba hari ba no koi na akoi bu them jin na ga manipur thukai na bi damak ta su agreement to na ba da hari ba wa hai sing ani asibu pen day har ga di 13 September da akoi paupum pi pham thoe aduga madugi cookie singna 4th da su da government india ga tawriba political settlement athu tam ro singni time bound ro singni habdo adu support to raga di hairi ba prime minister na lapada ekoi welcome phajana tawsi support to raga di hairi agreement adu yare manipur praja ekoi nu yare hairi di machine numita ekoi phajana prime minister harau no opata bani kai kuma hairi ba si agreement si di manipur gi future gi demak sokakani asi kai nimom tam da soida government india ga su da iriba du gi 이야기 소리가 너무 가야겠네나 간잡아 머니푸르부 둥기 퓨처기 간잡아 아시고 머니푸르게 랩처바 파자 싱 오이르게디 하리브 놈이다 가이도게게 하고 마사 마탄데나 마시 뭐 타모임다 랩바 마상네바 미나 하르가 코이부 호이르가 zatlaga 또분이 하부드나 디야데 나사나사기 만ipur kanjage haina lawo khomba toribo punmak imai ben myam ahlaman myam hai singlaba myam politician myam social worker myam manipur parja punmak na manipur kanma pamagadi haiba agreement that pdf kaino nunggi wakalon kaino masigi hariba agreement sibu fulfill to botari manipur karani kanagi makhada masi agreement to kibno india gi prime minister makhada home minister makhada masi ani gi makhada agreement yana kiba prime minister samangni yabagi madugi wahai thamri neba political solution jin hoi atubum tamda time bound rusin ba hoi khanna si habi hariba si prime minister ni yadari madu wahai yauroi home minister yadari yauroi yauri bani yawhalli ba mi adun la pum tamda ekoi kamhaina ekoi gi pakhum pi sige mon pen ba kamhan phong sige habsi paramiam disalog da ne ba kana matna si insin ningai da ka oide manipur praja singna lephum thoi adu lep matam da kana le hingani political party singna le ko da banate masidi praja ne le ko da bani BJP oishno Congress oishno any party oishno
masina na koi chalu leigunu chak yau ya di habagi athak thok te masa mathan na manipur gi future highly with the pen de ai koi na matam da su se agreement of yaroi ai blockade to gda bani ana manipur gi representative pulamak assembly na loki ba si manipur parja mihut oi pura loki bani cabinet loki ba si manipur parja gi apam bani madum me yam gi against the tawrakpa asibu parja miyam na yare haragadi ya di habdo na loki phakini koi loki bodo assembly the pass to kibido cabinet loki bodo social organization loki bodo a blockade to hena loki ba ima be miyam loki ba miyam punamak to akoi chumni ga haja bani haragadi na koi madu prime minister na yariba agreement ado accept to ragadi no chaklo mapung phana welcome to biko kai gamba maduna akoi gi future gi yade ko ne oppose to kibani adu kai gi damakte koi wahi asi yaw hal no hana masa mathan fil to miam do maduda masa chalo isu hairoi chakunu hairoi masa left chakhi bu da bani habse aham raung se thamje gi sigi adu oza dum question si kenu to jage koi ngasai gi hangjagi question do gi su de game sina ka adu koi kusina hin irang tholok pe gi lambi masidi designated game sidi importance na ten lowi designated game di haiba quite danger di haiba su extension to ba yes aduga manipur gi niriba ojiki against the niriba singse time bound settlement prokna bagi haiba asi waisina danger ni masisi munna khalagadi irang thokpiya bani ko irang thokpiya aduga masi pede miyamna prime se unabara pada mi yankai ne samana madugi yaroi protest ma lagiba mi adu marati protest to usiyai ka aduna ojiki designated thambadi government of india na decide to udabani no aduna tabida cookie sing uji hariba kenno aduga upf sina moigi strategy point da yanaga hapaduna taba direction pigada ba noigi games na upf ki makha lebe si games na sila leiro noigi asi atopada lerga diwa tho chawkani aduga keno gi makha leba organization singsina sila leiro na moina namna taba district tingnopan gumba swasambu gumba phaijonda masi thambasina chungwani khale masina tabada hayo community atopana khundaba nammataba area duda moigi nena thamjilagadi madugi tungda thokadaba punama phatana thokadaba punama ado government india na thohan ningmagi thambani na parjamna lofam thoi haiba thamje majeja kage han brown gi question loshila pul loi koi ani shubu round koi ni koi pangsi koi paung sa ta laksage paung kanoi koi su agreement gi da koi manipur gi integrity kai heloi haiba koi gi phongdok bu leiga sui koi gi masida sign to yor bo za abun mena su ji phongdok ki ba za mai bona phongdok ki ba phong yaw ki ba UP amandi keno gi spokesperson sina ngasi tongan ba moi thadok ki ba serul sing koi gi tongan paper sin diaw na ki ba leire koi gi moi yanari ba si koi makoina talib demand sing asi fangnana bagi lambi rom dani haiba wa phum haiba tare manipur gi integrity ka manipur dagi separate administration na traga koi union territory gumba ma fangnana bagi lambi sida yana bani aduna masi taunari agreement si makoi gi mai pa kun haiba sing wa phum phondu le tare hari ba wa phum se ka mai yimbe ai wa phum ji pandri ai da ai wa phum ta haijo ke wa kun ji phum dre da akoi manipur da pham nai ba sing se मोशी मणिपुर हिस्ट्री खंगते हाना कमाई तौरो अखोई मणिपुर से कमाई तो ओइरमे से मोय हैपिट मणिपुर खंगदबनी से 10 मे 1963 सिरे फोंगिबा गेजेट अमते हाइजेगे बको माजी बेली अनि हिल एरिया अनि लेरमनी सिदा लेरिबसी इम्फा बेली सिदा इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट थौबाल बिशनपुर चुरचानपुर जी बेली ओरमे यस जिरीबाम बेली टेक्नोपोल बेली सदर हिल्स की डेवलपमेंट ब्लॉक सी और माउसी बेली दल चिंगमे हिल एरिया दिल मिशन तमेंगलोंग ने उखुल ने माउ सदर डिवीजन की सदर हिल की ब्लॉक खरने अदुना चुरचानपुर है बेली द सिंगे मसी अखोई न खंग येंगदबने अदे कांगपो बिसी 8 डिसेंबर 2016 द कांग्रेस गवर्नमेंट ना डिस्ट्रिक्ट में पिथु एबको मसी डिस्ट्रिक्ट पिथोपसिदा अखोई की आई अतै ट्राइब्स बंजरो यामना
against the will of the Southern Hills plus Senapati the Neba. Pajagi Mayok the Tabak Pache Manipur Itias the Private Itias the Apabu Sui with the Bani. Yes. I get Tangnaba Yum to the no mummy I do not young Nabum Tamjanba, Natraga Aina Jana Tabum Tamjanba on the Tiapo. Masina has a stumbling block at the Aquid National Highway, the Campo Pese, Moy District Mapito, the Gia Aquita, Ayepama with Paneba, Masi, Congresta, Liberian Bakiwana, the Amadlerim did not Pamnai, but could among the Masumba steps a canbio of go. Masina Aina behind the canoni, history, the Swabbing, Manipur, Swabbing. A top of Pamuna. I go up under the Aquina Man, Super Bigre. How he came, Tadet and Hadipse. Churasan Pune, how he, Pateno Pulne. Aridagi, Trejol, Moish, the Pura came Tereti just away. Moi Mapam Tanguadam, cookie dominated area, Aqui, Ateti area, Subam Tamuitam district, Ateta. I know Hajaki, Masimati, Aduga. How you show agreements is signed on Nare. Moin Hari, lasting peace for Muni and Hari, Manipur stability, Lamnamani, lasting peace near the lasting peace for Kena, Moy cheer the sign on Nagreba. After the sign on, but Tamari signed on the Kibani. Tamanga, the Moy really kept the lettering Mayuna Haluna. Tamanga, the Halambi, Mari signed on Nabina. Nasisuka to Halan the Geba. Adagi, Moy single down more in a fire to all of the Matu, Matu guarantee bigger than India Gomena. Yes. Moy single round should be fired to my tate and how you see Mapam the Halalaga. At the national highways is Tamanga de Hangatam. Moina, shoe agreements the Yari, lasting peace, stability of the state can hide it. See the Basin Karino, Moy Artakang Grabber by I say. Adinadi, Moy Tamari signed on Tamanga de Hanagi, Hanaler, but people don't make it down 2023 among the quite the Atuba. Prime Minister Lapala Tapinati, Manipur the labor Pamnai Basing and Pami was the toll of Sari Mayam, the Pajadi kind of toll of Sarsing Namakona, Matondo with them. Prime Minister Isiton with the Nati. Prime Minister Madi Aduki Akoi Manipuri Matam Ponte. Ba Akoi Manipurki, Matam Chule Lero Boko. Aduka territory integrity Kahelo in Hare. Moy agreements data. Agreements the Moy territory, Manipur territory integrity Kahelo Hare. Moy separate administration, Karai, the Gino, Manipur Mapandagi. Moin territory India government speaker the Brahmadi speaker Bangladesh speaker America the speaker Piro Manipuri people are Yes. Modu point Mulakane. Akoi Manipuri man territory kain baya do haraga akoi di kamato Manipuri people no. Moi cookies in the Taliban karai then India government karai then people Manipuri people are akoi Praja Kudma ki Aribu upon Warakani. Aduga Ain Hajabada Shu agreement have said signed donor si Manipur government Lokiba Manipur State Assembly in Lokiba, Prajakulmaki, Aiki, Ahamba, Ilong, the Higre, Masi Aku India government, Aku honor to Greba. Manipur Pajabu, Ikai Kunabadi, Aquinum, Tanghang Kayadu Ukreko, Akosi, Indiagi citizen, Hana, Moina Tritokibani. Aduka Moina, Shirida, Wapampoli, Jerkanda, Shumana, Bihadegi Kaidoga State would begin Hariba. Jerkanda Laribasing the refugee Natie. Go. Refugee Nati about Jarkanda lady Basinti. Indian Nabako, Moy Tang Jarkana City, coal mine Kariga Yam Kanul Toba, Aduga, Harizan, Ayam and Adiba Sing Antony. Moy the neglect we put the Moina separate, Moy neglect of the Moy, Kugida Adiba Sunati. Go, Moy the refugee. I'm repeating again. Jarkangi example Moy Kotobu Yaroeba. Jarkangi Kano City, Moy Adiba Sini. Aduga Mokoi indigenous people Jarkanda and Pokja Baneba, cookie is it at Upalam, the Gilak for refugee Harris in Abaco. Aduna Masi data Moina Wakandi out and Pangi, Baya Bonati. Adudagi, Hosexi, Asana Pilgimoda, CRPA, BSF came another Tamdore. Go. Masi came Tamdur, Moy physical verification ground rule, say, Masi Akoina, Yam section Manipu Gomena. Akoi Manipu Gomengi. Pamnai Basing, Yam Chicken check the bomb chungy. Hana Sodum Yawi, responsibilities Hana Manipugom the people in Huntikit, the Yauti, Adults, Akoi, Lady Bapaja, Na check to Budia, Dabnina, Pamnai Basing, Maruina, uniform Siliba Kambu, Manipu police, I say, Pashatan, but the can be going to Sorok, the Lambi Sorokta, Pasham Bagukan, Moi, no in a Sagi Taboktober. Do your duty fully. And it cannot not home as a Kangoba uniform servicing. No Yum Wangba, Bashar Lami Sorokta Munba, Adu Wakan can be no. Adugan Nakoina, see the Swain of a sing chair. No, Pazana,
अंत पांथोपियो मणिपुर प्रजा से हाइनिंगाई लेतन वाबा बसे लोइरबनिको मसी सभी सही तेरे खुंदापदगी हेन वारबनी अखोई people are living hand to mouth ngasidi yamna wane hingibani praja se noi chubam chabam tabum kari mu khangde moi si kari oigadana ngasi gi punsi si ka hayeng na kari oigadana khangdabani masi akhoi si ithakte rang da tawdana akhoi si leire bako aduga manipur integrity moina side negotiated political settlement na sidine it is out of question from as far as we are concerned adun moina manipur india government na moina tonging bato bu yaroi madam dai na han panjagi beduni guwahati high court ki decision che masi pjam yami 26 april 1955 da tokiba manipur state assembly constitution act 1947 se still alive ma hingi masi lokholaga india government na khut thab legally thab khut sutha thab yaroi ba manipur gi inchima bo pi ba yaroi ba aduna wakhan khandana wangang ba yab na te PHAOMEI सिंगना इतिया मणिपुर इतिहास से फजना पाबियु अखोई रीथिंग तोबियु अदो खंगद्रदि अखंग सिंगदा हमबियु थिंग तेंग लेरिबा मणिपुर प्रजा से अखोई गे अखंगाई सिंगदुना अंगदम पुंजेलगा मणिपुर से हौजिक नोंमै पाइगद मतन हौजिक कोलोम से कोलोम मिला नोइदुइन हौजिते लीगली कोर्ट फाइट तोगद कोलोम आई नोंमै पाइजेरमने हौजिक कोलोम पाइरिसिनी अदु हौजिक कोलोम फाइट तोगदमने मसी प्रजा नोंत निंजंबियो को लाइक हाइबा सिंग मणिपुर की दमता थवाई थाब खीदबसिंग अदुगा मणिपुर दा अरोइबदगी वाफम ते थमजौगे हौगिबन हौग्रे माथंगी हौजिक मतुंग दि लाखोदिबा अखोइगी फ्यूचर जनरेशन की दमते मणिपुर की प्रजा खुदिमंगना आइना इकोंगनो न खोरमजरगा हाजरी वखन याम खनबियु अखोइना मिरेपसे म्यू थाब मिरेप की म्यूचे पृथ्वीदा चनदब नियम चनरेब पृथ्वी की संसार की मफम ममता पैसा बोट की मतन पैसा येंदे को मणिपुर दनी पैसा येले बचे पृथ्वी मफम मते पैसा येले बोट का बसे पृथ्वी दे ओइदबनी मसी अखोय खरा बोट पैसा लोबगा से अखो इकाय बखरा खंगागा खरा हंदसी अदुगा अफबा मिरे फंसी अदु मणिपुर कंसी वाफम सायरगा आई लोसिनजगे याम नोजेबो मखादाबो कोगी सेकंड राउंड क्वेश्चन से कोई इमा मसांति लक्सगे इमा गसगे कोगी सु एग्रीमेंट यारबदी कोगी पीएम लाख कोई ओजा मैबोन थंबिखिबै कोगी पीएम सुजो सोदना डेट 14 नत्रगा 13 सिगी सुजो सोदना लाखबो याबो ओथोपदि लेरेना कोई फोंदोनो बसेम साबो के हम सुम्याम नुनरे हाय बतारे सब साबो ऑफिशियली लौथोको नमक्ति लेत्रगसु कोई हुजिक सेम सारे म्याम से लाखनि हाय थाजब ले लाखु मतम सिदा रांसी गवर्नर दा कोगी बीजेपी की मरुवे एमएलए सिंग यावरगा दुगा स्टेट प्रेसिडेंट यावना नखिबगी मगोई सिगी मताना ताना खेबा तोंगा तोनबा सोशल मीडिया अमदि न्यूज एजेंसी सिंगसु फोंदोनबो लेरे अदो ओजाना गसाय फोंदोख्रि बाइखोय करिगुम बाइखोन सु एग्रीमेंट से एक्सेप्ट तौबो तारगदि पीएमसी ताराम ताराम ओमिनासी अदुगा इखोय हानदगी कोगी स्टेट असेंबली नसु कोगी एवोकेट तौननबगी वारिब लौखिबा अदु मियाम नसु सु सि सांगदोरबो यारोय एग्रीमेंट से सांगदोरबो यारोय हाइबना सिंगबो क्याम लौरग लेरमबा से सो म्याम ngasi कोगी एग्रीमेंट से साइन तौनर मतुंगदा करिगुम्बा मखोयना हाना लेरमबा कोगी वाखलोन मखोगी थौवंग सिंग अदु खरा ममी सामथकिबगी मोंद लैबा अदुना ताकपदि कोगी एग्रीमेंट से यारेना लौबा यागदोरिब्रा करिगुम्बा यारेना लौरगदि कोगी पीएम लाखु मतमदा फजन वेलकम तौसी अदुगा लाख यानिंद्रगदि मदुदा लैबा म्यानो लौनिंबा मखोगी अपामदु फोंदोपि हाबनि ओजान थंबि वाफमसि सिदे ओजा कमाय मान कमाय यंबि हौजिक पीएम लाकनि हायरे को लासनु लापो मतमदा अखोइना सु एग्रीमेंट सिगी मतंगदा हंदकी थोइबा एग्रीमेंट सिगा हानगी लेरमिबे एग्रीमेंट जिगा अनिसे कोई से सो सिंग अमदि इंटेलिजेंट कनो सिंगना कोई यामना कुपना एडवोकेट सिंग मरुओइना हारबदा मासी याम कुपना नैनबिबम थोइ अदुगा अखोइगी स्टेट सिगी ओइबा असेंबली कैबिनेट सिदा असेंबली फमगा कैबिनेट पास तौखरबा 29 फेब्रुआरी 2024 से मसीबु करम हाइ तौदना अचोक यामना मिराइ बिरमगा अखोइगी स्टेट अमगी कइनो कैबिनेट तगा पास तौगिबा पोचे नवा लौदे इंडिया गवर्नमेंट को नोइ तौ नवा लौदे हाइरिब्रा नत्रगना मोइना अदुमदि तौग्रे अदुदि अखोइना करि तौसिगे काना खंथबिदबा अखोइना उजरी सिबो हाइजरिबा अदु ओरगदि अखोइ लैबाक सिदा लैरिबा अखोइ मिहुत थागिबा सिंगसिदि आइना सु हाइदना हाइजरे मोइसिदि चाहि मंगा गी अरांग बोमने थाबनी अदो मथौ तौद्रे
มวยท่าที่เป็นเสมาท่องตกเดรบะมาท่องตกเดรบนี่นะงาซีไอคุยไลบากสิกิมาพูดมียามนี่นะมียามจะในไลบากไกไปที่ยารวยฮันนี่คนเราชิลาหรอกปะนี่อะดูบารอสารการนะอโมสามเดซันนี่กราวน์รูลทุกายระบกุกีกิชูวเสียอโมกชูฮันจัลละกาไอคุยกิสเตทคิวเบคบิเนตพาสโตกิบา29 February 2024ดูมีไรละกาไกชูนัดเตียนอินโทออกามียามนะคันเทบิเกตเบเซकोई पुनः मखंड में नगद बाहर जबनी को मसीबु मिराइरगा मसीबु इंथुए हैरगा अखोई मोइना तौनिंग तौगनी हाइदना हुजे शुवसे सांदोखिबसिदी मियाम तुमिना लेबम थोकते अखोई मैम करी तौसिगे दो खनरगा बारो सरकार नंगासी कुकी सिना मखौ पोंगना लाउरिबा फेसबुक ता कया कया थागलतना अखोइबु माइने से असुके मति नुंगाइ हंद्रबा थमोइ सोबा पोट असे अखोई करी तौसिगे हाइबदो अमुतंग प्रजा मियामना अमुतंग तानबिरगा सीएसओसिंग याम मरुओइना एडवोकेटसिंग अमुतंग लेबासिगी तानबिरगा मसी माइगै अमदा अचुंबा माइगै अफबा माइगै दा पुबिना होनबियु अदुगा अखोइसु मतेंग पांगजगे अदुगा लोइना लोइना ngasiगी मिहुतसिंग नखोइना फमबांबा नोइनोइगी चौकरी अदुदमक मितारगा लैबा हंदक पीएम मोदी ने लाकदोइसिबु भोट खोंबा लाइब्रा नत्रगना अखोइगी लैबाक्सिगी तौरिबा मयामसि लोइसिनबा वारोइसिन पुबिरकपा लाइब्रा अदुगुम पोट अदु हौजिक्तगी नमित खरनी लैरिङाइदा नखोइ पुन्ना पुन्ना मीटिंग तौदना लैबाक्सिंतंग कन्ननबसि नोइदा मिहुत ओइना अखोइना सिनजरिबनिना मदुगी तांकक अदु लौबियु अदु नतदना नोइना नोइगी फम बांबगी नोइगी चौकरी दो अखोइ करम कांदा अखोइ गवर्नमेंट मा सेमगदगे मदै कनाना चीफ मिनिस्टर ओइगदगे कनाना कैबिनेट मिनिस्टर ओइगदगे मदुदगे आई पैसा चाबगी को इसेंग सेंग हारगा एमएलए लेपसी अखोइगी लाई लासु मतिक चाना फजना हैबा हिस्ट्री गा लौदना कैदौदना एजुकेशन पॉलिटिक्स सियान ओइबगी मतिक चारब सब्जेक्ट मैम से लौदना तौरेरगा खंगे हैरे इमा लेबाकिदुमदा थोकचरगे का हाइबा नतबा ठिका खरा तौ गंजा खरा ललो नंबर 4 खरा ललोन तौरगा नोय मैम भोट लेपकनी पैसा पाइरे प्रजा मैम कैसु नते बाजार दे कोबी हंगाम लेदों लैनी अदुगा कोई भोट कानी एमएलए ओइनी पैसा चारुनी को लाइरबगी थादरगो सेंथंग खुदि मनोय लोय चाथोकनी अखोगी तिलाई खोमिना थमना चाब अमखक लैदा मै पाउरो मा बाना पेरेक चारेरगा मादगिदी थबक अंगांसिंग कर्मचारी हुजिक फंगदबसे अइना कइनोदा हंगजबदा एक्सचेंज हंगदबदा लाख 10 गनि थोय 16 मुक थबक फंगदबगी लैये अदे एक्सचेंज से थारिबदुदी खरदनी हेना लेरंगनी फंगरोय खंगदना थाजद्रे बा अंगांग मयामसे मसे मणिपुर की अंगा इंखलैबा पुनमक सुनोयना मांगहल्ले पैसा पाइबा लाइरिक हैतबा अदुगा मामा मपा पैसा पाइबना थबकसे लैरे अरे हौजी अखोइना ताजबदने बीजेपी सरकार पालिब नोइदनी अखोइना हाइजरिसे अमुक्तंग पुकनिंग चिंगसिनबियु मी अमदगी लाख 60 लौबा 50 लौबा 60 लौबा 50 लौबा 10 लौबा मयामसे आइगी नाकोंगदा लोइना लाए आइगी अदु लौगी आइगी अदा लौगी दना सिबु करम हाइ तौदोइनो अते थबक सिबु नोइना बाजार सामु मखोंदो फम्मगा नोइ योली सिबु करिगी नोइ मी मणिपुर प्रजा सि लैखा तारे हाइबा तुंगी मिरोल अंगांसिंगसिना अचोक यामना अवाबा फिबम अमदा थमंबसिबु नोइगी नचाना सुनेना खनबा ngamdabराइबा अखोइ इचा मयाम अखोइ मणिपुर इमा लैबाक सिदा लैरिबे इचा मयाम जे अखोइ करमाने थंबिरमगदगे हाइबसिबु नोइगी वाखनदुदा पुकनिंगदुदा चिंजनबा ngamdabra हाइबा हौजे इचा मयाम जे कांगाउनरे करी तौदौरी चाही 10 दगी 30 दगी 90 सुजले ngasi लैबाक सिदा अखोइ नोइना सुगी अमु हुजिक पर लोइदा अमु कुकी अबा फटकेद्रबा मिनम्बदा ngang मपुनसिदा लैरा अबा असिगुंबा जीबसिंग असिदा अमुक चोमु एक्सटेंड तौबसे नोइ तुमिना लैरे आई बीजेपी दा वोट का आई एमएलए एमने हारगसु इथंदोसु आइदि चोंथोकने हाइबा आई ओरमदी ए बारो सरकार नोइना तौसि कैदबोइनो 29 फेब्रुवारी दा कैबिनेट डिसीजन लौदना अकोइ सुमाइन तौग्रबनी अदु करिगिनो नोइ नमु सुमाइन तौरिसे से नोइ नोइ एमएलए एम हेता हाटप याब नते बि मोइना दु हायना अदु हाइबगी थौना लेबिदि दु करिगिनो आइबा इमा लेबा को सुयाम नुसी बिद्रि से करिगिनो बा मणिपुर मिया म सुयाम नुसी बिद्रि से नोइ करिगिनो आइबा मसी मणिपुर से लोइ रेदना नोइ न खुत्ता अकोइ कांग्रेस खंगदे बीजेपी खंगदे चप मानै नोइ कांग्रेस याव मंगाल नत्र बीजेपी लेदो बीजेपी याव मंगा द कांग्रेस लेसा नोइ सी चोंथोको चोंथिंगा इकाइबसु खंगबम त नती मी
ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯅꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯏꯀꯥꯏꯖꯩ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯅꯣꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯇꯧꯔꯤ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯕ꯭ꯔꯣ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯅ ꯅꯨꯡꯁꯤꯖꯔꯕ ꯑꯩꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯖꯥ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯁꯦ ꯑꯆꯣꯛ ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯊꯤ ꯇꯥꯑꯣꯏꯅ पार्टी मपालम की पार्टी नन लोकल सिगी पार्टी मयांग पार्टी हायरगे बयेक सेंगना मसीना अखोई मणिपुर से 1949 की 16 अक्टूबर दगी वाहल्लकपन ngasibo wahalabani अखोई कांग्रेस ना पाले नुंगाइते बीजेपी ना पाले नुंगाइते अवाबे सरुक द ओय मरम अदुना हौजिकती अखोई इसागी लोकल पार्टी मसेमगा लुचिंग अमखक दरकार वई इमा लेबापु नुंसीबा इमा लेबाकिदमदा कथोप ngamba इमा लेबाकिदमदा सेबा फजना तौबा मणिपुर मियामबु थमोय सेंगना नुंसीबा मी अमखक थिमिनरगा अखोई लेबाकसे अमुक्तंगदी कलहौसी अदुगा ngasiगी सुगी मतंगसिदी थमोय सेंगना आइन अमुकसु रिपीट तौरगा प्रजा मियामदा हाइजरी 29 February 2024 दा अखोई कैबिनेट डिसीजन लौदना अखोई प्रजा मियामगा अखोई लेरिबा मिहुतसिंगा सुमायना थोखिबा पोट असे मसीदगी अखोई हेंदोप सुंगम मोय नोयने पीरिबसे अखोइने याबा सुंगम मोय हाइबा खोलाव अमख चंगब्रा हाइबसे आई मियाम मफमदा थमजरी यम नुंगाइसै हजि लोसिलकपदे खोगी ओजा मैबोंदा मुलाक्से ओजा खोगी सु एग्रीमेंट सिन खोगी मणिपुर थोख्रिबो क्राइसिस सिगी मै चुगुरखिबा अमखकनि हाना इमाना सै फोंदोखि वा हाइबो फमसे कमाय यिंबे एरवइबना दु मोजागी मोस फोंदोखि से खोगी सु हाइबसे अखोइना मरमबदि बुदिना सु से कइगिनो सस्पेंशन ऑपरेशन हाइबनि खुलाई पाइबा ग्रुप सिंगसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी दा मरमबदि सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन हाइबनि मोय सिगी लेरिबा सिंगसिगा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिगा ओ पब्लिक ता असिंबा अरानबा तौदनबा अनि मिसी मिना तोहनदनबा मोयगी टेररिस्ट की थबक तौदनबा थोक्तनबा लेरिबा मसी कोइना येंबि याय अखोइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दा अटैक तौबा तौदबा नतबा खुलाई पाइबा ग्रुप अमा लेरबनिना अखोइ खुलाई पाइ सिंगसे नखोइ अखोइगा यानाबा मा थमसी थमलगा इरांग थोहिंगनु पब्लिक दा थोहिंगनु हाइबगे रोम दा सस्पेंशन ऑपरेशन थमबनिना लौजे अदुबो हाइरिबा एग्रीमेंट अदुगी वांगमदा लेरिबा इंसर्जेंसी ग्रुप सिंगसिना अहेंबा तोरपम तमदा मरुइना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एग्रीमेंट अदुगी मोइदा अखोइ सब चाबा मख ए मदुगी हेले नोय सु तोफम थोक्तेना मतम अदुगी कंट्रोल तौदबदो तौदबगिनी फ्री ओइन सखिबदगिनी अदुदगिनी मोय लांगनीसे हाइबा एग्रीमेंट दु कीप तौबताबनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मगी होम मिनिस्ट्री ना तौखिबा एग्रीमेंट अदुबु खुशी लक्सी ओइन तौरन लेरगदी मदु गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की असुंबु खोंथांगला असुंबु स्टेप ला हाइबा मगति कोइ यिंबि याइको अदुना मसी सु लेबदिगी इरांग थोपनी हाइबदु खक्तदि कोइ थमसु सुमोइना खल्ले मदु अहेंबा सिंदुदि कंट्रोल तौ करान तौनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ना तौगदबनेबको नोय कोइ याना खिबगी वामर चली कइनो फाजिलु हाँ नोय खुराई पाम पुथोबि याते असिगमसे मतम अदुगी कोइ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर ना सिक्सिन येंगगदी असि सुगिदी याम फैने खल्लेबको अदुबु येंसिनबिदबा थमनुरगा एग्रीमेंट खक थमनुरगा फ्री थदोखिबा अदुगी इरांग थोपगी अमसु ओय अदुगा अखोइने येंगदबदी हुजिकी सुगी लापगी मथम सि लापगा सिगी मंगसिगी टॉपिक मखादा सुम लापम तमसिदा अखोइने येंबि याबसिदी एग्रीमेंट अदुदा हेक्टा फोर्थ सुम एग्रीमेंट तौरे एक्सटेंशन तौरे हेरपम तमदा मणिपुर प्रजागी मियाम मिहुत ओरिबा मियाम हराउखिबा अदुगा मणिपुर की प्रजा अदुगी कना पार्टी की ग्रुप सिंसु सुम हराउबो फोंदोखि मसीदी याम फरबो पोटनी असी एक्सटेंशन तौबदी अखोइ याम फै मसी तुंगी अफबनी है तुंगी अफबबु मणिपुर दा पॉलिटिकल सेटलमेंट ग्रुप मना निबदो अखोइ थुबदो सेटलमेंट पुरकी हाबदो फ्यूचर की अफबो ओइरिब्राबा यस अखोइने येंगदबदी अखोइने भाबता हाना हाकिबदो हाना काउथोकपा
कोन हाबिदो कोन काउथोक पादु यादेबा एकोइने एब्रोगेट तो हाइबो डिमांड तो रिबा इशू शू दुबु एक्सटेंशन तोरेगा अस्तुंगी आई फनबनि मिसि हैना हराउरोगा मुले दुदिन नामुकी ओपोज तोखी नामुकी के असेंबली पास तोखी कई नमक कैबिनेट लौखी मदुदि बिलु लेतरे बाबा लौरिबा मीसिंग अदुना ज्ञान ताओ सिनिदा लौरिबा मीसिंग दुना ज्ञान ताफम थोई अदु लौरिबा मी अखोइने सुवाय लौखिबदुगी अगेंस्ट लाबसिबु अमुगा लागा अखोइ अदुगी आमनो अफबनि मणिपुरगे दबकनि मणिपुरगे पीस लादबनि हाय अदुरगदि पीस लानबनि हारगदि थाजरिबा politician sing aduga government bo sogachaba parja khara singsi da ina thamjning mo point di adugi madugi kana bani na harau khiba myam do adudi mogoi gi extension tawro matung di buffer zone adigi lansin bi yaroi hairene adudi asai thagat khiba myam do asi chumi future yam phare hai khiba min do buffer zone digi hendopia de di moi harau do ri bra buffer zone hendopia de hari bako adugadi manipuri thugai bi di yar thugai bi roi haire adubu manipur gi parja miyam khadi buffer zone gi hendopia de haire adudi asai hari bidu chanari bra support to ri biduga hararoga phonglokiba miyam do welcome to ri hai ki punma adubu hai bidu yari bra aduga aduda agreement free movement haire free movement national highway 2 haire free movement di sum chatli lo na chatli some particular oiba kangrup amakhakta bu chahande wane ba chahande adu singdu hana leiba parja manipur parja khangdabra ba aduga manipur gi representative sing khangdabra ba khanglagadi kai gi damu madu welcome to rino free movement di leiri chumne gi khoi kangrup amakhak chat ya di habini मधुदी होजी सुदुम सु एग्रीमेंट एक्सटेंड तौरे है हराव की मियाम दुसु चबियार मोयने जी चबियार मोयबा अदुरगदी कई कानरिगे अदुना अखोय मुन्ना मखंबे संगे अदुना मतमसु लेत्रे अइना मो हाजिनिंबा मना हौजिक प्राइम मिनिस्टर 13 दा लाकदोरी स्वास्थ्यपुर लाकदोरी Sampurda mogi man mogi program tu inna IDPS tele riba ka MS no unaduri unarani mogi kai haidu no no you na kai leitriba myam se ekoi government of India na sabirani haibra hainabra or na khoi hujik leiba isino kangup amaga changhan biya na drise handak aina la ramna bunina no changhan biro na som Sampurda request to biram gudurira Hojul lady bus was supported thank you bamia, so was supported bangam the thank you by now my tasting group. A simple mock say, I know you tin was supported up Pata Punamak say, a queen young Adabina, Nakoi Yahan Biro, Sang Buddha Ayapa Pirano, Pazana may make a Haraga, a queen is harbour the Mating Pangani, I just harbor the Ayapa Pirano, Prime Minister Samona, Swasam Puda, Hiram Bataraga di, High Biradi, Manala, even mission say. Peace ki nin lo bi ai peace ki chaptar pu ani na khan bi ai adu infan de la ani infan de ngak tang potha bom tam chu du hai kangla dam wa ngang ani kangla ro nga muna mitai miam na Swasapurda gi koki miam khatan thoki ba sel infan de sakhi miam chu sanghan bi ro peaceful boy yum de sanghan bi ro adu nungsi chana le minaro na lawrum du ira मधु लावगदी मा मिशन से सेंगना मणिपुर बु नुसिजबा अदि इंग तम लेहनबगी पामबगी दमकनी मा लाक बसे से कोई लौबु याय कईगो ममदु हारम द बिदा इनोग्रेशन खर तौरंबा पैकेज का लौरंबा युम सानबनी न हारम लबा मधुनि यारो युम साबगी थादरसु असाय हाइब चंगनबी याददी साबी यादे अदुना साबी यानबगी दमकता प्राइम मिनिस्टर न तसेंगना मसी Sampurda अहानबा मा वा ngang मा ngang खिब म्याम इम्फान कांगलादा ngang दिङे खुइ तादुइनी अदुदि औजि हाइबदो नि कांगलुप अनि से काई गेरोसु फुना सेनबि यारोय मिहात मिपुन टोकदबनी नोगम अदु Sampurda मितैना संबदा फ्री ओइलु अदुगा मै मेकै थादो अमजु किबजु हन्जिमम तन्दा नोय अयबा पिरनु नखोय इम्फान द संगला मितै सिंजु अयबा पिररोय केम पिरगदि गवर्नमेंट इंडिया बु सावनु को
ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯗꯤ ꯑꯦꯁ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇꯔ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯦ ꯍꯥꯏꯔꯝꯕ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯕꯨ ꯅꯨꯡꯁꯤꯔꯒ ꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯂꯧꯁꯤ ꯑꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯋꯥꯍꯩꯁꯤ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯀꯪꯂꯥꯗꯁꯨ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯗ꯭ꯔꯦ ꯈꯜꯂꯁꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯑꯣꯏꯔꯒꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤꯗꯃꯛ ꯂꯥꯛꯄ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯤꯖꯣꯔꯥꯝꯒ ꯑꯁꯥꯝꯒꯤꯗꯃꯛ ꯃꯔꯨ ꯑꯣꯏꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗꯗꯤ ꯆꯪꯉꯝꯗ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤ ꯖꯔꯅꯤ ꯑꯅꯤ ꯆꯠꯀꯗꯕꯅꯤꯅ ꯉꯥꯏꯍꯥꯛꯇꯪ ꯄꯣꯊꯥꯔꯒ ꯂꯥꯛꯂꯝꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ประชา ꯃꯤꯌꯥꯝ ꯂꯧꯈꯤꯕ ꯇꯥꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯑꯩ ꯊꯝꯒꯦ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯉꯁꯤ ꯇꯥꯏꯃꯤꯡꯁꯤꯁꯨ ꯂꯩꯁꯤꯜꯂꯛꯇ꯭ꯔꯕꯅꯤꯅ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕꯒꯤ ꯇꯥꯟꯖꯥꯗꯨ ꯂꯧꯖꯔꯒꯦ ꯐꯖ ꯐꯖꯔꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯑꯃ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯏꯃꯥꯅꯁꯨ ꯐꯖꯕ ꯋꯥꯐꯝ ꯀꯌꯥ ꯊꯝꯕꯤꯕ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯊꯝꯖꯔꯤꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯨ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯤꯃꯦꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯁꯦꯇꯜꯃꯦꯟ ꯏꯟ ꯇꯥꯏꯝ ꯕꯥꯎꯟ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯣꯄꯤꯛꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯟꯅ ꯅꯩꯅꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯃꯇꯝ ꯆꯥꯅ ꯂꯦꯡꯕꯤꯔꯛꯇꯨꯅ ꯉꯁꯤꯒꯤ program asing mapung phan bagi demokta hanmukta pabung sarat amadi ima santi amadi oza MEIBON aroi boina thak pondosari mek dawer pungna kusu notice dialogue ta matam sana kogi program asing bi ba amadi mapung phan bagi demokta thak pondosari ikonon khurumjari Hakchang phana thamge hairabadi iramda masimakta leiba hospital singi manunda ama oiriba babina hospital leijari mafam asida thajaba yaraba amadi sel yamna changdana specialty kunhenbada ana layeng bagi khudong chaba pizari pediatrics cardiology cosmetic surgery amadi specialty makal makha kayada aikhogi specialist singna marik chumna thawai hakchang yauna layeng jari aduna state wangada mo kari gi chatlugani aikhogi manipur da su hogikti awang bathaki healthcare fanglabada matam mangan biraganu sel hena tingin biraganu aikhogi specialist singdagi malengi afaba thaki layeng patak yumpam hoiba service lobiyu babina hospital where hope meets compassion akupamarol bidamak babina hospital sajiwa jail road khabai soi imphal east lengsing biraku natraga aikhogi phone number 6909390666 ta call tobiraku Welcome to Uttaranchal University, where dreams take flight and futures are shaped.